Ассалому алайкум. Ман Абдунаби Қосимов ҳастам. Номзади илмҳои техникӣ, дотсенти кафедраи системаҳои автоматикунонидашудаи идоракунии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ мебошам. мавзӯи якуми мо ин муқаддимаи фанни идоракунии маълумоти калон мебошад. умуман видеодарсҳои мо аз 10 видеодарс иборат мебошад. ҳамаи видеодарсҳо ба фанни идоракунии маълумоти калон, яъне бо забони русӣ мешавад управление большими данными, ё ба забони англисӣ мегӯянд big data management бахшида мешавад. дар давоми дарси якум ки муқаддимаи фан мебошад, мо оиди фанни зерин ва дар дарсҳои оянда бо кадом мавзӯъҳо шинос мешавем гуфта мегузарам. нақшаи фанни мо аз 10 пункт, яъне ки аз 10 дарс иборат аст ва дар давоми дарс мо якум имрӯз, яъне ки дар мавзӯи якум муқаддимаи фан шинос мешавем. дар доираи фан бо чиҳо бояд шинос шавем ва бо чиҳоро бояд гузарем гуфта мегузарам. мавзӯи дуюми мо хеле ки барои идора кардани маълумот ё умуман пеш аз он ки маълумотро мо идора кунем, аввал бояд маълумотро пешакӣ захира намоем. маълумотро дар ягон манбаи маълумот ё дар ягон манбаи маълумот захира намоем ва онро баъдан метавонем идора кунем. яке аз онҳо мешавад дар мавзӯи дуюм манбаи маълумотро чӣ хел месозем, ҷадвалҳо, пур кардани маълумот, дархостҳо, ҳисоботҳо ва дигар объектҳои ҳамин системаи идоракунӣ Microsoft Access дар мавзӯи дуюм бо барномаи системаи идоракунии манбаи маълумоти Microsoft Access шинос мешавем. дар мавзӯи сеюм бошад, дар Microsoft Access забони дархостҳои SQL, яъне ки барои идора кардани манбаи маълумот дар дохили Microsoft Access забони дархостҳои SQL истифода бурда мешавад, ки мо дар мавзӯи сеюм кадом функсияҳои идоракуниро ин забон доро аст шинос мешавем. дар мавзӯи чорум бошад идора кардани манбаи маълумоти ба Microsoft Access бо забони барномасозии C# шинос мешавем. дар мавзӯи панҷум бошад системаи идоракунии манбаи маълумоти MySQL бо ҳамин система шинос мешавем. бо Microsoft Access ин система бо он фарқ мекунад, ки системаи идоракунии Microsoft Access мегӯянд, ки системаи идоракунии локалӣ аст, яъне ки барои шабака глобалӣ барои шабака истифода намебаранд. барои он ҳолатҳое истифода мебаранд, ки яъне ки барномаро месозем ва дар дохили барнома баъзаро мегузорем ва баъди он ки гузоштем барномаро установка кардан, ин яъне ки шабакавӣ намешавад. аммо системаи идоракунии MySQL бошад, инро мегӯянд ин дигар хел дорад, дигар хел намуди системаи идоракунӣ ё база данных манбаи маълумот мебошад, ки шабакавӣ аст. барои ҳамин ин бо ин системаи идоракунии манбаи маълумот дар алоҳидагӣ шинос мешавем ва дар дохили ин забон дар мавзӯи шашум монанди мавзӯи сеюми Microsoft Access бо забони SQL дар дохили албатта ки MySQL
شناس میشویم. البته که با کمی با سینتاکسیس ها با کمی فرمان ها کمتر البته که با مایکروسافت اکسس فرق میکنه. در موضوع هفتم باشد پیوستگی زبان برنامه‌سازی سی شارپ و MySQL شناس میشویم. در موضوع هشتم باشد برای اداره کردن معلومات یعنی که داتا بیگ داتا منیجمنت بعضی مفهوم ها وامیخورند که بیگ داتا میگویند تکس مینینگ بیگ داتا مینینگ تکس مینینگ و غیره ها. اینها در داخل همین مفهوم ها دو مفهوم دیگر کلاستریزاسیون و کلاسیفیکاسیون معلومات استفاده برده می شود که معلومات ها را برای اداره کردن اینها به یکی از آنها می شود کلاستریزاسیون معلومات. کلاستریزاسیون معلومات این یعنی که معلومات ها را ما کامپیوتر خودش با بعضی الگوریتم ها و صنف ها جدا می کند با متدی یعنی که همسایه نزدیک از زبان روسی میگن ближайший сосед و کلاسیفیکاسیون معلومات میگویند. این معلومات ها را جدا میکند با یعنی که با زبان روسی учитель میگویند و با учитель یعنی که این معنا دارد که با یعنی که استاد آموزگار یعنی که با آموزگار با استاد با معلم و صنف ها جدا کردن است. این با این نیز متد های گوناگون دارند که یکی از متد های نوترین که از طرف ما و راهبر علمی ما عثمان ظفر جوریج اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان اختراع شده است و شاگرد آن کس من خودم می باشم با نام گاما تصنیف کرد. و دهم موضوع شبکه های نیرانی میگوییم که این نیز الگوریتم مشهورترین در دنیا به شما می رود. این الگوریتم نیز برای اداره کردن معلومات های کلان ضروریت کلان دارد. شبکه های نیرانی ست میگذاریم. برای اداره کردن معلومات و در کامپیوتر البته که برای جدا کردن و یا اینکه تطبیق معلومات های کلان ما یکم باید پرابلم یعنی که ابیکت تحقیقات را جدا کنیم. در ابیکت تحقیقات ابیکت که ما کار کردنی هستیم معلومات ما میتواند در کامپیوتر یکم ابیکت آموزش نیز میگویند. این میشود متن یا اینکه تصویرها صدا فرمولا کد برنامه‌ای و غیره. یعنی که معلومات ها میتواند وابسته از خاصیت و دیگر حالت ها فرق کنند. اگر ما معلومات ها چخیلی که دیدیم میتواند یک چند نمود باشد. دوم علامت های یگانگی را جدا کنیم. اگر با متن کار کردنی باشیم شناخت مؤلف موضوع متن زبان گروه بندی زبان های اصل و ترجمه آن اسلوب اثرها و شفر آثار علمی باشد. بعد اگر ما متن کتی کار کردنی باشیم سیوم باید الیمنت های آن متن جدا کرده شود. الیمنت های متن به مانندی می شود الف بای زبان طبیعی، الف بای انگرامه ها و هجا ها، علامت های پونکتواسیون، مورفیم ها و غیره ها می باشد. چهارم پورت باید به ترتیب آوری کرده شود. معلومات ها به نمودی به ترتیب آوری یا به نمودی الف بای یا چپه به نمودی الف و غیره. باید سیمای رقمی متن جدا کرده شود. یعنی که الف با پیروز یعنی که جمع بس آمد یا چند آمد نیست میگویم. و مسافه بین ابیکت ها حساب کرده می شود. و برای حساب کردن مسافه بین ابیکت ها ما البته که استفاده میبریم بعضی متد های گوناگون به مانند جمع تصنیفگر، مسافه evکلیدی، کوفیشنت کارلیاسیا، فرمول سمیرنوف، کالماگارو و فیشر سینیگار و غیره. بعد آنکه مسافه بین ابیکت ها حساب کرده شدند
мо якчанд алгоритмҳои кластеризатсия ё ин ки классификатсияро истифода бурда дар компютер метавонем барномаҳои гуногунро созем. албатта ки симои рақамии матн яъне ки алифбо плюси чанд омад ба намуди модели математикӣ агар тасвир намоем мешавад, яъне ки x1, x2, x3 ва xn бо модели математикии он дар боло гуфтем бо як ишорат кардем ки чандомади мутлақ мегӯяд, абсолютни частотаи он. ва яке аз симои рақамии матнро тасвир кардан дар математика яке аз онҳо мешавад нормали кунонӣ. Нормали кунонӣ формулааш чунин аст, аз се қадам иборат мебошад. қадами якум ҳисоби миёна ҳисоб карда мешавад. ҳисоби миёна яъне ки average мегӯяд бо забони англисӣ, дар ҳамина кӯтоҳ карда avg яъне ки менависам. ва avg баробар аст мана дар инҷо суммаи ҳамон чандомади мутлақе ки мо бо чандомади мутлақе ки мо ба даст овардем суммаи ҳамон ҳисоб карда шуда ва он ба n тақсим карда мешавад. ҳисоби миёна. баъд делта и ҳисоб карда мешавад. малкунии стандартӣ мегӯяд. стандартни отклонение мешавад бо забони русӣ. ва ин делта и ҳисоб карда мешавад. мана формулааш. баъд қимати нави x, мана x2 гуфтем ки қимати нави x ва ҳамин қимати нави x-ро дар оянда барои ҳисобҳо, кластеризатсия, классификатсия, идора кардани манбаи маълумот ва классификатсия, кластеризатсияи маълумот истифода мебарам. дуюм намуд мешавад, метавонем ба ғайр аз нормали кунонӣ мешавад масштабиронӣ истифода кардан мумкин аст. мана масштабиронӣ минимуми ҳамон чандомади мутлақ ёфта мешавад, максимуми он ва қимати нави xi дуюм ҳисоб карда мешавад. мана баъд басомади нисбӣ мегӯянд. ин якум гуфтем чандомади мутлақ абсолютни частота. дар инҷо басомади нисбӣ относительни частота ҳисоб карда мешавад. xi-ҳо суммаи ҳамон xi ба тақсим карда ҳар як қимати нави относительни частота ҳисоб карда мешавад. ҳисоби байни объектҳо. барои ҳисоб кардани масофаи байни объектҳо мо алгоритмҳои гуногун ба монанди масофаи евклидови растояне мегӯянд ва масофаи евклидӣ яъне ки евклидови растояне мана формулааш дар инҷо оварда шудааст. бо воситаи ҳамин формула мо метавонем масофаи байни объектҳоро истифода кунем. ин агар объектҳо дар системаи дученака бошад. дар системаи сеченака бошад, албатта ки ба инҷо z низ ҳамроҳ карда мешавад. z ва дуюм мо метавонем барои масофаи байни объектҳоро ҳисоб кардан формулаи коэффициенти коррелясияро истифода кунем ки ба инҷо оварда шудааст ки x-у y ин вибрични средни мегӯянд, ҳисоби миёнаи интихобӣ ва бо воситаи чунин ҳамин x-у y ҳисоби миёнаи интихобӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад. ё критерии Фишер. бо воситаи мо метавонем масофаро бо критерии Фишер ҳисоб кунем. ё критерии Колмогоров-Смирнов ё гамма-таснифка. кадоме аз ин метавонем масофаи байни объектҳоро бо воситаи яке аз ҳамин формулаҳо истифода карда ҳисоб намоем. сохтори системаи компютерӣ барои идора кардан, яъне ки аз компютер дар дохили маълумотҳоро идора кардан аз чунин сохтори системаи компютерӣ иборат аст. василаи воридот, яъне ки маълумот воридот мешавад. дар инҷо хотирии асосӣ нигоҳ дошта мешавад. процессори марказӣ ҳаст ки ҳамин маълумотҳоро яъне ки коркард мекунад ва хотирии асосӣ маъхази нигоҳдории иловагӣ ба ғайр аз хотирии асосӣ иловагӣ бо хотираи иловагӣ дорад. баъди он ки маълумотҳо коркард мешаванд,
وسیله صادرات به ما در داخل کامپیوتر که از همین پورت ها عبارت می شود وسیله صادرات معلومات صادرات کرده می شود. منبع معلومات یعنی که بعضی معلومات چونین از بعضی در اینجا باید دو مفهوم را باید فرق آنها را خوب دانست. مثال منبع معلومات هست و سیستم اداره کنی منبع معلومات است. در زبان روسی می شود база данных یا سیستم управления база данных СУБД یا BD میگویم. منبع معلومات این فایل های می باشند که با نمود یگان فرمت یعنی که با یگان نمودی یا با یگان نمود استرکتوری معین نگاه داشته میشن. مثال می شود معلومات ها با نمود TXT نگاه داشته شود یا اینکه XML فرمت یا SQL فرمت یا DB یا MDB یا AccessDB یا JSON فرمت یا و غیر و مانند اینها باز چند فرمت های دیگر نیز موجود است که میتوانند معلومات ها با یکی از این فرمت ها یعنی نگاه داشته شوند. اکنون سیستم اداره کنی منبع معلومات باشد همین فرمت های فایلی که ما از نشان دادیم یا بعضی معلوماتی که با همین فرمت نمودی فرمت ها و معلومات ها نگاه داشته میشن در کامپیوتر سیستم یعنی که با زبان دیگر در زبان تاجیکی با نمود دیگر نظام نیز میگویند نظام اداره کنی منبع معلومات سیستم شده میتواند این سامانه یا برنامه های موبیلی یا برنامه های کامپیوتری خودی برنامه اون برنامه هایی که با زبان های برنامه سازی های گوناگون ترتیب داده می شوند این رو میگویند سیستم و همه سیستم اگر در همین جا نقصتر اگر شما اهمیت دهید سیستم اداره کنی منبع معلومات با زبان روسی چقدر که گفتیم سوبیت میشه سیستم управления база данных و این نظام برنامه یا سیستم هست که منبع معلومات رو اداره میکنه و اداره کردن داخل میشود چی ما میتونیم ساختن منبع معلومات رو پر کردن داخل کردن گفتم که ایواز کردن معلوماتی داخل کردن اون رو نیست کردن دیلیت میگن با زبان انگلیسی یا دروپ یا میشود ما دیده میتونیم سلکت انتخاب کردن منبع معلوماتی داخل کردن اون رو دیده میتونیم برای اداره کردن منبع معلومات سیستم اداره کنی منبع معلومات مشهورترین بسیار استفاده میکنند در اینجا آورده شده است مایکروسافت اکسس SQL یا SQL سرور SQLite DBeaver MySQL FoxPro و اوراکل و غیر از این باز برنامه های دیگر نیز استفاده می شود که ما بعضی آنها رو در اینجا آوردیم با چقدر که گفتیم بعضی معلومات می شود سیستم اداره کنی منبع معلومات این در اینجا گفتیم که می شود لوکالی یا مایکروسافت اکسس و این داخل می شود مایکروسافت مثال اکسس یا گلوبالی شبکه به MySQL یعنی که با این می شود دیگه بعضی معلومات نیز داخل می شود SQL سرور SQLite اینجا فاکس پرو اوراکل و سیتیوای با زبان روسی سیتیوای میگن سیتیوای بازه دانه یا گلوبالی از چند کامپیوتر ما در یک سرور همین بازه دانه رو установка کرده یعنی که جایگیر کننده میتونیم جایگیر کرده همین برنامه ها رو از سرور جایگیر کننده از کامپیوترهای در شبکه بوده همین منبع معلومات رو استفاده نماییم و برنامه ریزی اکنون منبع معلومات که ما اویدی منبع معلومات ها و سیستم اداره کنی منبع معلومات ها گفته بودیم اکنون
метавонем бо ягон барномаҳои компютарӣ барномарезӣ идора кунем. чиро ки фани мо низ бахшида шудааст идоракунии маълумотҳои калон. яъне ин идоракунӣ мешавад бо ё системаҳои тайёр ё метавонем мо бо барномарезӣ кардан бо барномаҳои компютарӣ. дилхоҳ барномарезӣ кардан ё барномарезӣ мегӯям ё барномасозӣ низ мегӯям. ҳарду синоним аст. ва дилхоҳ барномаи компютарӣ маҷмӯи фармонҳо ва процессор оиди коркарди маълумот мебошад. барномаҳои компютарӣ кори компютерро аз рӯи пайдарпайи амалҳое пеш мебаранд ва онҳоро шахсе муайян кардааст ки онро барномарез меномад. истифодабарии барнома дар компютер ин иҷрокунии он мебошад. барномарезӣ кардан бояд мо аз таъминоти оператив ва таъминоти барномавӣ огоҳ ва бо ҳамон чиз омода бошад. агар барномарезӣ кардани бошем компютер ҳам аз ҷиҳати таъминоти оператив ва ҳам аз ҷиҳати таъминоти барномавӣ омода бошад. мисол дар барномасозӣ мо дар ҳангоми барномарезӣ кардан забонҳои барномарезӣ ба чанд гурӯҳҳо тақсим мешавад. забонҳои мошинӣ мегӯям, забонҳои ассемблерӣ ва забонҳои сатҳи баланд. забонҳои барномарезӣ истифодашаванда ва барномарезон медонанд ва шинос ҳастанд. инҳо мебошанд Basic, Fortran, COBOL, Pascal, Assembler. машҳуртарин ҳозир дар даҳгонаи дунё ҷойгир ҳастанд C++, C#, Java ва Python. ин забонҳо албатта ки вобаста ба масъала вобаста ба ҳамон ҳолат гуфтан мумкин ки онҳо истифода бурда мешаванд. мисол барои сохтани барнома барои системаи мобилӣ бошад Java, C#, Python бисёртар истифода мекунанд. барои коркарди маълумотҳои калон бошад бисёртар C# ва Python. албатта ки дигар забонҳо ҳам истифода мекунанд, лекин Python ва C#ро бисёртар истифода мекунанд. ва барои робототехника, зеҳни сунъӣ бошад, ба ин бисёртар Python истифода мекунанд. C# ин на танҳо забони барномасозӣ, он муҳити кории барномарезӣ бо василаҳои сохтани элементҳои экранӣ, навиштани нишондодҳои забони барномарезӣ мебошад. методҳои барномарезӣ тақсим мешавад бо методҳои барномасозӣ мешаванд процедуравӣ ва ба объект нигоҳдоршуда. ин ду қисми ба намуди барномарезиро мо метавонем ба намуди процедуравӣ нависем ё ин ки ба объект нигоҳдоршуда. мо мисоли объектро дар забони барномасозии C# дида мебароем ки мана ҳангоми баъди пахши барномаи C# ҳамин яъне ки баъди он ки барномаи забони барномасозии C#ро ба кор омода мекунем ва мо мана чунин форма ва чунин элементҳоро гузошта метавонем. мана инҷо гуфта шудае ки мана мисоли объект дар забони C# мешавад text box. мана ду text box монда шудааст, 4 label ва 2 button. муҳити барномарезӣ ба ҳодисаҳо идорашаванда event driving programming мегӯянд. бо воситаи events барномаҳо яъне ки бо воситаи ҳодисаҳо идора карда мешаванд. барои button дар ин ҷо гуфта шудааст ки ҳодисаи клик ё ин ки барои text box text changed шуда метавонад. муҳити якҷоя кардашудаи IDE яъне ки барои мо дар забони C# ва барномасозӣ карданӣ ҳаст бошем, бояд чӣ хеле ки гуфтем таъминоти барномавиш дар компютер бошад. мисол Microsoft Visual C# Net.
агар ҳамин дар компютер ҷойгир карда шуда бошад, мо метавонем дар забони C# ҳамин кодҳои барномавиро нависем. ё Visual C# Net ё Adonet бошад, технология Adonet ба воситаи яке аз ба ғайр аз технология Adonet боз ҳаст Entity Framework, дигар технологияҳо ҳаст ки мо метавонем манбаи маълумотро идора намоем. дар дарсҳои оянда мо бо ин технология албатта ки шинос мешавем. ба диққататон ташаккур. ин дарси мавзӯи якуми мо буд ки муқаддимаи фанни идоракунии маълумоти калон ки баъзе чизҳоро гуфта гузаштем. Албатта ки бояд қайд кард ки ин мавзӯи якуми мо мебошад. дар одам бехатогӣ намешавад. Дар слайди якум маълумотҳои ман ҳаст. Агар ягон хатогӣ ё камбудӣ шуда бошад, албатта ки муроҷиат кунед, пешниҳод кунед. Дар видеоҳои оянда ислоҳ мекунем ва бе ҳамин хатогиҳо ҳаракат мекунем баромад намоем. Ба диққататон ташаккур.